Tara, kadai ko mo ang upolak nga. Yan o ya. Ewan kung din, siyang to. Padangan mo. Lang tang nakabanta karyam kibriyaw siya kaya iben kaya nyoben ngangampay perkadi baka ni karyam jangan akan pasus iperlok projor jangan alay kan so kumangis tenong kandang sister sidor mandaryam kumno rum judan bakadaw keti siya ganyan din nanta kat kani kataka na ganyan ya hai kan boy kan kalanti sa kami ngamito ka ha manukan banyarat yang balikan ki iben yang ngampoy perkhat siya ba isaran sat kalayang ai kan kita kajaka kalanti yang abakan itasu yang kajaka bakan nong sungan bakan nong kuat nakabanta ka jonga abay yang abakan ya stay magpangkam dan kasarap ang sungan day yang kanya kalanti ka po ya Ayan, yan eh, kapoy siya, polo. belum kabel subuan mah Kong. Pikli gamta, pimulay siya eh, Kong. ngamala siyang tiba tambang kami ito pada kalantiyan ngamtap mahapyan na yun ta Balay pat wan poy sini habang pat tip jakar. yang tiba kidon kita habang sa fiber sinero Iya kita kidaw. ngabon ito tiba kilong kumnya kan Just pi kasini piwan ko muni karyam pumnaran da. balay da ngariam kumnero ato kadonjing piasa yang ha donjing piasa ipi habang iya da kajo kalanting ya bam kumjo ya emhi kumjo balay kan donjing piar ya iyo kan tanggap ta karyam Sarah, kadai ko mo ang upolak nga. Yan o ya. Ewan kung din, siyang to. Padangan mo. Sipi tang kita kidaw pili afi adu kata ya yang nyalam nang afi. Kabla sibuan mo ba mapilaya raw yang subhasa banyarap yang ay kalanti kahak ba kajing sa ya lambay ang kasrak ng mga ito yang kayang naman ang sopwa so tiyang ho kaman siyam nga kato nga la sa skor ang mga day kanang kandang skor yang pendiya yang balay project sorukam nakata masuk tiyang susah hidup Toto meleleh dah. Yang dek drill si kita drill. Jangan kami ke dia rap. Ini.